Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Benas lagi ko video ko sin kainayaon. Ini ang pako diungog in part 2 and part 3 sin video hi journal sabab sin aung kialigapan sin lima bay-labay. Sambil pa ba masira ligap. Sumuwa lang ta dihilan ta waktu. Dungon in video niya. Part 3 sin video na ini, aun di napansin ko. Bang biya din pag-explain niya sin ini kaul hi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah amuin qadimun naw hadisul ahad. Tungod lang tapas sifat kalam. Kaya man sifat sin Allah Subhanahu wa taala sabab bisaran din di amunain hululul hawadis iban sin tasalsulul hawadis la awwala laha. Doon niya kuno pang biya din pagpahami jol na sin ibarat ini kadimun naw hadisul ahad. Na pagpaham na ini lando tod makakatawa. Ang kan na siya iiyanta basahin kita bi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah kung magpaham-paham sa jasin suko mo. Sambat si mga katay manguran o nakatip kako inseni ba siya masa sing kitab si mga salapi o kitab si mga wahabi masa mura yung pagkasuban na ni pagbasahon amoy kitab si mga Hanabila amoy nagta'thir kanila in ilmul kalam at tawakan kimawa sila terminology si mga ilmul kalam na kanda Ibn Hamdan da Imam Safarini ibang sing kaibanan na mutaakhirun sin Hanabila mura yung kasuban ni bab sin ini miyakad sila kaibanan kaulsin ahlul kalam si mga asaira. Amin kasa adapon in kitab long ta nabiluwa na in kitab in da Shaykhul Islam Ibn Qayyim da Shaykh bin Baz Shaykh Uthaymin dili ni kabayan basahon. Amatuin Allah alam amatuin suy ka ko sa dungukan niyo kuno bang biya din pag-explain hi jol na sin kadimun naw hadisul ahad yari. Sumagawa lang na minsan pabihag to bakas way ang panaon in pagtawag kanya ini hadith. Naon hadat sin Allah Ta'ala. So pagkasi hadith in Allah Subhanahu wa Ta'ala di manjari in sifat niya hadith. Then sabab yan isbat nila in pagyanun al-hawadith la awwala laha atawa qadimun naw' hadithul ahad. Qadimun naw hadithul ahad. Pag istiwa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala arash hadith min bihayaun. Sabab may yan pa siya nag-istiwa kapapanjari sin arash. Sumakawa di tamaiyan bat yan pa nag-istiwa arash sabab in sifat niya wayroon na nahugna in pagpapanjari niya nakauna sin arash. Bang aun aras bihayaun aun pa aras na papanjari na kauna. Amo na in qadimun nawa. So pagka aun pa aras na papanjari niya na kauna wayroon bukon iyang pa siya nag-istiwa bihayaun. Nag-istiwa na siya na kauna. Haazal. Ay wayroon panagna aning pag-istiwa ni. Asal na siya nag-istiwa na kauna salta in bihayaun mun aras na papanjari na amo isab inin amo iniin hadith. Ampa in kari asalin niya qadim. Amun in al-hawadith la awwala laha atawa qadimun naw hadithul ahad. In pag-istiwa biyaw hadith ahad. Adapun pag-istiwa na kauna am yadto in qadim. Insyaallah ini Na diungog niyo na biya din pagpahami journal. Ang kanasiyusukat tatuod kaniya basa kaw sing kitab si mga salapi. Basa kaw sing kitab si Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah supaya kaw di maglikawan. Aum ba kawakan ta kabtangan in pag-istiwa sin Allah Ta'ala hadis was kadimun naw. Subhanallah. Nakapakain na kana
Alhamdulillah di kita ini mamong paparanta. Sumawa, alhamdulillah, dahil pasintag na aun background tatawagan ang panghati tatungod hamad sa bindajul na asyairah. Sa ka pangadji antay ni tuyuan tatudlong taben pangadji. Sampai amoy nakalaton kita kaya pahaman tayo akida ya umbatal misal lang taong mga masala amoy muhafik pa kausin ahlus sunnah wal jamaah sumawa im mga usul nila batal lang kana kaingatan tabian pangunin puunan sin akida nila kaingatan ta sila kaingatan ta explain yan na biyakan da journal di sila basta si mabiahat to nabian natin pag-explain niya ang pag-istiwasin Allah Ta'ala hadis pusin aras aun aras ini hadis aun aras nakauna pa rin na aras amon kadim aun niyo kabakan yan journal lawa kuno kato bang aun ka nakapamong simbihayan pagitan ka mo so pa kakaron na mo kabtangan mo so pamaon nabasa mo ang hakita bi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah tawakan kitab ni Shaykh Uthaymin ang pagbasa mo mga Wahabi bayaon napakitaan ka mo supaya na mo mapasa supaya na mo makakaroon imbis sara mo tawang sa pamari mo ray kapakita kamo werong kita ipakita mo kamo dualong taong magnakal-nakal sa karon ha mga kabtangan si kaibanan ulama na rin naman kakaroon kana iyan takaw hambuok video ko long ko basahin niya kita bi Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah bang mo hindi mapakita ka mo ini kaputingan meron mapakita niya meron biasa niya ini risala si Khalil Harras dayaon niya na siya nag-explain sin hadisun naw kadimun naw hadisul ahad po sa panagkato pa pag-istiwa nabianahan na mahuli mga taymonghod po da in video na to sambag kanya na palakalaghan tayo ni ini ipawa kanya in maraji. Pawa kanya maraji. Yan. Mahuli rin dito. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.